ideš 10 generacija iste strukture, to znači da su isti psi učestvovali u tome. Pa da. Znači moraš jedan uzak krug pasa uzeti, napraviti incest i to su mi čak pričali da rade. Ono što valja, valja, ostave, što ne valja, to pobacaju, mislim, vrlo okrutno. Ali nisu, naravno, ne za srpske pastirske, jer još nisu do te mere zainteresovani da naprave jednu te istu strukturu. Znaš, oni kad počnu da budu zainteresovani, onda naprave psa koji je, recimo, samo borbeni, onda naprave psa koji je samo kućni i, naravno, ostaje onaj izvorni. Kao urbani, borbeni i kao što ima kod nekih rasa. U stvari, njegova namena je najbitnija. Da čuva stado i... Čuva kuću, čuva stado. Čuva ono što mu se poveri. Da. Evo, recimo, Mićko, vidiš kako ušao ovdje u dvorište nepoverljivo, a kod njega kući je sasvim drugačije. Jer ovo je njemu tuđe dvorište. Da. Znači imaju taj respekt. Da, on je sad ušao u tuđe dvorište. Tu su drugi psi, tu su njemu drugi mirisi. Ponaša se kao gost. Kao gost se ponaša. Vidiš da on sad, recimo, pušta Zaru, da njega Zara onjuši, da njega Zara, to on inače sigurno u svom dvorištu ne bi dopustio. Bi poštovana ženka. Ali da je došao drugi mužjak, on to ne bi dozvolio. Ženka koju vidimo ovde, stara približno blizu 3 godine. Boju vidite, teška oko 45 kg. Mužjak crni, 11 meseci. Težak je za sada, ja mislim, nismo ga direktno merili, ali isto tako oko 45 kg, s tim što se on razvija do 3 godine u širinu. Imaće dosta jača prsa. Mužjak Van Viktor 2, mali, štene, 3,5 meseca. Na zadnjem merenju, kad sam ga merio sa 3 meseca, imao 12 kg i 600, sad ima oko 17 kg. Evo, on se ovdje pokušava priključiti ovima u igri, međutim, još je on mali, nema tu brzinu, nema tu veštinu, trapav je malo, naravno, kao štene, i njegov interes bi sad bilo da ima štence sa sobom. Ženka je visoka, 68 cm u grebenu. Mužjak koji nije tu je bio 71 visina u grebenu, što je u standardu. Dužina je otprilike oko 80 cm, od grebena do početka repa. Koliko standard propisuje visinu? Standard do 69 cm, plus minus 2 cm. Za ženke, tako? Za mužjak i za ženke. S tim što uvek je bolje da ženka bude, ipak da bude ženka ženstvena, da bude ženka ko žensko, mislim. Da kad vidiš, ja ne znam, neki kažu, znaš ono, kao vidi kolika, kao dobra rasna ženka. Ipak mužjak treba da bude korpulentan i snažan, a ženka opet treba da bude ženstvena, kao i žena. Da. Hoćete ih izvoditi na izložbu sad u Beograd? Ja ne znam, hoćeš ti, a ja neću. Mogli bi da jedu. Ja neću da izvodim sad na izložbu, ja ću na proleće, kad Viktor bude veći, znači kad bude već, recimo, oko godinu dana. Jer ja sam već na Beogradu uzeo 4 puta izložbu, 4 puta se pojavio, 4 puta prvak rase, 4 puta, 6 puta ukupno uzeo izložbe i prvak Srbije, znači, je uzeo, znači, nemam šta više dok ne bude internacionalni šampion. A ovaj mali će da ide sa godinu dana, neću ga prevoditi. Dakle, sve ovo i radimo zbog toga da promovišemo domaće rase, da se vidi da stvarno na ovim prostorima postoji genetski kapacitet, genetski potencijal, da ne treba ništa tu praviti, nego sve je napravljeno, mi samo trebamo da uzmemo ono što nam već ova zemlja i ovaj prostor daje. Pošto imamo kapacitete, napravili smo jedan dogovor, tako u razgovoru sa svima, da se iz svakog regla po 1 ili 2 šteneta pokloni manastirima koji drže ovce, naravno, da se pokloni zoološkim vrtovima, državnim, privatnim, da ljudi mogu da vide gde ima i šta Srbija ima od domaćih, znači, vrsta pasa, u ovom slučaju srpskog pastirskog psa,
i pojedinim privatnim licima koja žele da gaje srpske pastirske pse. Naročito je bitno da se kaže da bi mi na našim prostorima trebalo da gajimo kogod može, naše rase, ne podcenjujući ni malo druge, ali na našim prostorima da bude ono što je naše, što već imamo, što je naš potencijal. Znači, srpski pastirski pas kao rasa, naša domaća, autohtona, već postoji vekovima, ona je tu, samo treba da je primetimo, da je upoznamo bolje, da spoznamo i kogod može da se zainteresuje, da prihvati, da primi i da adekvatno gaji ovakvu vrstu pasa, bilo bi dobro.